сайн байна уу. Намайг Үлзийн Бачаргал гэдэг. Энэ лимб хөгжимтэй харьцаад энэ лимб хөгжмийг тоглоод өнөө жил 59 дэх шилдэн үлээж байгаа юм хөгжимчин хүн байна. Энэ лимб хөгжим маань битүүн амьсгаагаар тоглох энэ уламжлалт аргыг бол 2011 онд ЮНЕСКОд яаралтай хамгаалах ийм бүртгэлд бүртгэгдсэн. Ингээд Өмнөгов аймгийн 3 сайхан уулын зүүн сайхан ууланд байгаа Дүнгэнэгийн ам гэдэг энэ үзэсгэлэн сайхан газар. Би энэ лимб хөгжмөөрөө Монгол ардын уртын дуу ар хөвчийн унаг гэдэг дуугаар ая өргөё. За би Өмнөгов аймгийн 76 дахь хотын харьяат энэ өвтөгч Бизэгийн хөөхөн дүү гэдэг хүн байна. Одоо ингээд би энэ Дүнгэнэгийн аманд ирээд төмөр хуураараа тэмээний атгаа жонжоо тоглох гэж байна. Заяатын ядмагийн шүлэг сүрэнгийн чулуун доржийн аялгуу манай говьор зочлон очоорой гэдэг магтаалыг хэлье.
우린 소돔은 어떤 사타래 만남 태생ker 달리 데르테 만내 걸걸 거치던 어쩌래 만내 걸걸 거치던 어쩌하다 밝힌 뒤 오르곤 사등을 열어 바르도 에그네 테헤데 제체가 아들 아들가 바하다 생태르 토빙 돌감 몰가스네고 제체레게 돈돈 오르가스가 바하다 혼선만 맨든 저도 세대 다르다가 내리라 덮친다 얼른 거 호라 거기도 봐라 멍홀로 도먹은 돌사 다른다 오랑아 차강 얼고 그리해 오월서 태랭 하가네게 나랑아 웃들릭 세득을 헐메르 더 날이 대ծ는 한이 고른다 임경계 소대 헝거로 차간 멍건거 아예 간다 요건 바략 달리마고르 건거 핫사람의 시생 달린 무스의 한니가 잘 된다 우리 동맹 둘기다네 울리그린 얼걸 거치던 거 어쩌래 울리그린 얼걸 거치던 거 어쩌하던 우린 서dom은 어떤 사타래 만난 태생ker 달리 데레테 만나의 얼걸 거치던 거 어쩌래 만나의 얼걸 거치던 거 어쩌하던 마친 뒤 오르곤 사등가 말려라